Eu tenho um background financeiro, comecei por estudar gestão. Entretanto, há 4 anos atrás decidi mudar para a área das artes e comecei a organizar concertos e festivais de música. Fiz um curso de Arts Manager e agora estou a fazer uma pós-graduação. Portugalė Rita Maja Londone atlieka 6 mėnesių Erasmus jauniesiems verslininkams stažuotę. Ją priėmė įmonė Ritox Clinic. Jos vadybininkas daktaras Alik Sethi mano, kad muzika ir sveikata tarpusavyje labai susiję. I studied very technically. I studied chemistry up until PhD level, but I also consider that at the same time I was doing that, I was studying music, in that I was a DJ and I had a radio show and I was building up my experience and knowledge of music and artists. Įmonė Ritox Clinic padeda nepriklausomiems menininkams ir įmonėms patekti į muzikos, radio, filmų ir vaizdų rinką. Alikui Sethi patinka atrasti naujus talentus. Programa Erasmus jauniesiems verslininkams padėjo atrasti Ritos Maja talentus. I wanted to be involved in the program because I believed it would bring me key people, creative people who really want to work in this industry. I believe it will benefit what I do. Those people will bring ideas to me, bring new processes, new ways of working, look at what I do with a pair of fresh eyes. 2009 metais Porte Rita įkūrė savo įmonę IAD Fantazija. Jos tikslas yra perkelti meną ir muziką į gatvę. To jis siekia ne tik savo šalyje, bet ir svetur. Os objetivos do plano de negócio era crescer de uma forma internacional, conseguir arranjar contactos e estabelecer parcerias com noutros países da Europa e outros, e conseguir organizar eventos fora de Portugal. Bikini Beach Band yra gan pašėlusi grupė iš Londono, kurią visai nesenai atrado pati Rita. Ji pakvietė Aliką pasiklausyti šios grupės per jų repeticijas studijoje. Rita nori pakviesti šią grupę į turą Portugalijoje. Aprende-se muito a trabalhar aqui no Reino Unido, porque há investimento na cultura, há investimento em eventos, há investimento nos artistas. É completamente diferente de trabalhar em Portugal, onde o mercado é muito pequeno e de difícil acesso. Alikas Sethi yra geras verslininkas. Rita Maja gerai jaučia muzikos kultūrą. Tai kompetencijų mainai, lengvinantys naujų įmonių raidą Europos Sąjungoje. I think it's the most important thing, really, very important to help new entrepreneurs coming up, people with new ideas. I think when I started, my field was much smaller than it is, and I really was so passionate, I just pushed myself into it. And I think it would have been really nice if I'd had a mentor. I could have maybe saved time, I would have understood clients, I would have had someone to open doors for me, to show me clients, to get contacts. Hi Joanna, how are you? Į reiklę ir konkurencingą Europos muzikos rinką patenka daug norinčių, bet labai mažai išlieka. Rita pasinaudojo profesiniais ryšiais su Aliku. Jis Ritai atvėrė Londono studijų, muzikantų ir prodiuserių duris. Eu penso que a parte mais importante que aprendi foi a maneira como o Alik sozinho criou a sua própria empresa e desenvolveu o seu negócio. E o negócio está a crescer, ele já o faz há 7 anos, penso eu. E estou a aprender quais as melhores maneiras de ser comercialmente agressivo, de adquirir novos clientes, fazer contactos num país que tem uma cultura empresarial completamente diferente do país de onde eu sou. Programa Erasmus naujiesiems verslininkams yra puikia galimybė dviems partneriams gauti kuo daugiau naudos vienas iš kito talentų ir kompetencijos. Primančios įmonės vadovas gauna ne mažiau naudos. I think Rita's brought more than I expected. First of all, what we talked about and discussed was she was going to help me the business side, the marketing side, social networking, improving my presence in these areas, and she's definitely done this. Daugiau nei 99% Europos muzikos rinkos sudaro MVE. Ši mainų programa joms padeda įsiveržti į tarptautinę rinką. I would definitely recommend it to other companies. In fact, I've already started talking about it to other people I work with and anyone who's interested, really, people I meet. I think when you have something good, you always want to spread good news. So yes, definitely, very happy.